Fred mukane neza Mark yumve ko ameze neza Mali bumugisha twakwakiriye
Usiko kunyogelea hapo kia papa. Kaza kusala. Nimekuwa mrufimana. Sani mitwalo ya watu. Urwane wishakirazi hari umunsi utazabona abagusenya uko Unaweza yote.
rya shamba rivuga ngo yasiyowezekana. Tulipo Mungu anaweza yote. Ndio. Wewe ni Mungu asiyeshindwa. Matendo yako ni ajabu. Mama ukikukwambia usikwambia wewe ni Mungu. Ni maana yake. Ulimana yake. Kani maana yake? Wewe ni ugerageze ngo Mungu anaweza yote. Mzee mke ushobora zose kandi ntakibasha kurwa imigambi yawe. Nashuko kubona umunsi oya sinakahama ramasi nimu tutawukubasha gashobora kuba
Mukongoma na Fred Murebe Pastor Mama Bishop Naive muhindukira abakristo bazamu abantu bindukije ni baro ni nauri bagiye kugufata amaboko yuko uzira uzira tugesura mutwe mu bari mu museshi ni ukene kunesha uzamuri biganza sana ani nauri babifata gashura baba yazamuri Ugafata tugiye guserebura y'insizi y'uko Imana igutabaye kazi bibiri y'Imana
usubijwe nusaba wizere gusubijwe. Umuntu wese ufite kwizera ureba akantu ufata uko kaba kameze kose. Wanasifiwe. Sinzi ngene kofi yaravuze sari kuririmba umwanya wo gatubanza iminota 15-20 ziriho umusiyani si ibintu usanzwe bizazaba bingora akavuga ariko kacage mwese mwamaze bakambita nk'isaha cyangwa none aririmba nani nta kibazo iyo ndashe kwizera yabo iyo ndashe ntabwo usa kuja n'ipantaro yabuze kashika kananirwa kurya nizo zishima z'amagara. Kandi kumenyekana so kuzome umusengero n'ibikoro anaweza yote. Wewe ni Mungu asiyeshindwa. Matendo yako ni ya ajabu. Zote swazwe ni wako. Amen. Tungekuwa kumia bicho gizina. Bana sipemazele atokuze. Fati mulungege. Nimazemo na Mungu tatu kicho wako. Yes, sir.
Você
bose bafite icyo cyifuzo. Cyane nawe ugomba gushaka inama ko zagana bose arangije ndamubwira ndakagatambara ndaka bose uriya nabwireka hari umukecuru uri Burundi aradukurikiye mama imyenda abaranizi uri Burundi yabamagaye tuvuye hano mu gatatu yasaze aramamagara namage na padi ukanama bamusinga icyuye kuja kumuyaga wangu itavuga ngo fa basi ndumusa wa mugore w'i Burundi aho uzogenda murebe video ndimo kusha muri Amerika ndi mushumba umumama w'insobe wari ufite imisatsi y'imvi yaradukurikira hano kuja hamwe ngo ningire icyo mubwira afishe ai Yesu yaduhaye ijambo n'imbaraga z'umutima niyo mpamvu bamubwira uwo mwegera mwaturiye biraba jewe yaba umugore yaba ifaranga yaba akazi yaba ibintu byose zamwitegemera kuri iyi mpano magamba niyo mpamvu uzamugomba kubikora neza unashimaniye neza amaze ukwezi amaze arambarika amafaranga arandeka afata famiye n'ubu nyine twari tuvuga namwe w'Uburundi cyangwa jewensi nabuze nase mwizina ryawe Bwana sifi haleluya mbwira umugore ngo warasenze umurishyi warasenze umurishyi warasenze umurishyi
iri sinema tugiye kubyina ubwira Imana ngo nanje nageze inayo ntinama, nageze inayo ntinama. Bwira mugenzi wawe turi inayo ntinama, turi inayo ntinama. Ujye gukina umusozi w'amasezerano. Mureke dusirimbe, tuzakomeze niba ntayindi ndezaho. Mureke dusirimbe, tuzakomeze niga. Sema amen. Yicara mureke hanze tugasimba tukazaririmba niga. Reka dusirimbe, niko umutima ubwiye. Dusirimbe, tuzakomerezaho niga. Ariko mboneze nizeye umuntu ugaruka tukwicara gasinzira bavuze ngo rero namwe mwongera gusaba kandi namwe mukakora neza. Imana ishimwe. Haleluya, haleluya. Tugiye gusenga nk'umukumbi, tubwire Imana ngo Mana kano karere kabona amahoro kubera ko tukarimo. Aka karere kubera ko tugahagaze turabagaragu Imana. Ariko ko murabona ukuntu mbere w'imyaka icumi ibi yanditira kwambara kositime murugabano mwebwe murugabano ejo bundi nari disi Washington disi kandi mundabira icyari cyazanye cy'umusitsi ninagiye kubivuga butumwa neza sifi Let's